Hello everyone, welcome to my channel. Ngasi video si topic ase akoi hakchang si yang recover ave damakta workout tobo lora kari chaba yani adu damakta semja video ni adu mayamna video se last page view aduga ei channel subscribe to view amasu share to view workout tobo lora ka jam na koi muscle breakdown oi gi bodo recover ave damakta ko se protein se yamato ta adu protein se prime nutrients ni adu ri akoi muscle breakdown oi gi bodo yang na immediate recover damakta protein se amato ta the protein ni damakta ko se supplement use to adu egg white use to ni adu supplements na kana effort to ngam bale adu chaning da basu kaya le adu damakta ko se supplement use to egg white adu man go jaw मागे योग तो कोनी अदुदी फैट से चावा फते हाबनते अदुदी अखोई डाइजेशन स्लो ओहेन बदना अखोई से फैट यूज तो है अतोप मिल चामा तन फैट को एड तो गया गनी अदुबो अखोइना वर्कआउट तो लोरगा मसल से यांग रिकवर ओहेन नबै दमकता कोई से प्रोटीन द कंज्यूम तो नि अदुदी दमकता कोई से 2 to 3 एग वाइट से कोई से कंज्यूम तो गया गनी अदुना अखोई मसल ब्रेकडाउन ओइगिबो रिकवर ओइबदा याम मतेंग पांगनी प्रोटीन नतबा अतोप ग्लूकोज या मथकता अदुदी अखोइना वर्कआउट तो मतंदा ग्लूकोज डिप्लीट ओइगिबदा अदुसु रिफिल द वे दमकता कोई से ग्लाइकोजन अदुदी ग्लूकोज या मथकता ग्लूकोज की दमकता कोई से fruit consume tawne adu fruit che koi grapes le orange le adu yam easily yamna digest absorb orgada ba fruit to koi se ka consume tawne adu yam easily market so available oiba adu jam kana ba adu banana adu fat loss oiba ta ga di banana amakha ko chabe yani adu muscle gain de ba ta 2 to 3 banana pro ko chabe yani adu 3 egg whites ka 3 banana ga muscle gain ki damakta adu fat loss ki damakta 3 egg whites and 1 banana consume to wajani akoina workout to lo ba aduga ya mathau ta bari banana siga akoi se siga glucose ta ginate my depression te so yana kana ba panggo fruit ni ade damakta banana se matang to consume to 2 to 3 banana consume to ba khap chan ka so ko lega banana kana ba to pasu mayam le ado mayam si video se aina mayam do workout to lo ya kari cha ba yani ade damakta khangani na semja video ne ado mayam ai video se mayam kana no phangwa ngam ta ga like to biram ala comment to biram and ai channel se mayam subscribe and share to ko biram thank you